From the area of Impact News ni Impact News ki manung hutna da wahengbam lal palna member tram nusri ngasi manung hutna da khana ru topic asi maroina ngasi dagi horoga ngasi khoi local media da ding asi fonge adubu national media da ding ngarang sung nahan dagi fong bahau khra bai tare khoi gi top intelligence ki report ama khoi intel report ki sources ki matung ina maroina CNN News 18 da su hariba report si publish tawni hariba report si matung ina Manipur da thok liba Kukim sung maitegi conflict, kukim sung maitegi war, hai wahim sine hai ba moi report sing matung nadi hai ba conflict asi atu bda lotion da batara gadi atu bda solution ma prokta batara gadi koi entire northeastern region koi northeast state sida achobo war ma soidana thokla bayai hai ba gedung intel report ma pi hai report sing matang da maroina ngasi manu nagi thoram sil ko sabani ngasi gi topic asi northeast will become a war zone hai topic asi da ngasi topic si khana ngi dong impact news ki studio de langsin du le bi si ai gi yerek thang da le bi si oza dr daniel lasham social scientist ni oza danabi ba ahan da tram sari oza danabi ga hek thang le bi si na oza dr tiam bharat associate professor center for study of social inclusion Manipur university oza bara pa tram sari and last but not least Oza Bharat ka hek thamna lebi sin Oza H Interkumar retired assistant professor modern college ni Oza Interkumar pasu taram nuksari CNN News 18 da hai ba intel report to aiju pazare adoida maroina makoina hai risi sagi local intelligence peller hai bama adigi atopamna koi leadership crisis ama adigi society da attack to bama adigi infrastructure da to bama ko ado masi drugs yawi ado masi koina lairiba kanosi da koigi tholiba issue sigi kanosi sum paring oina chatrak pada koina sum yengja matam da saktam hum ka chongthorok bai tare saktam hum si aham da am common ba religion the christian ba state ama sem ne gi religion based or religion the based or ga chatrak gi mong da lakpa gi singna adigi atopa mana same ethnicity haidi Myanmar rom da lairiba jati ga somna kan da border lairiba ji ka koi ethnicity amatani haibagi mokoi kholaw ma leiba ma adigi atopa mana drug economy ma drug si fazana marang kaina puthokpa aikoi gi lamdam si leiriba umang wamang singsi drug cartel singsina seasonarga opium poppy cultivation torokpa opium puthokpa sigumba drug economy jina ngasi di 60,000 crore oirare aikoi gi Manipuri gi state budget sidi 35,000 crore ni aduna zagi hairiba drug economy parallel economies na asok yamna magi size chawramni na sagi koi gi drug cartel singsi magi arms and ammunition pusalakna ba tongan ba koi gi train tongna ba ko illegal immigrants singsi train tongna ba mo koi gi infrastructure sagatna ba koi gi tongan ba kenom dis leire haitare aduga hai si issue si tasengna ha ga di north east is the war zone oirak pa ya si sagi hana na koina target togoda approach si drug ki kenosini drug ki situation si maroi namasi globally so khra dum indirectly linked to hatare id golden christian na Afghanistan om da puthoi mi ba mogi opium si world moi yamna mogi saruk siam chaw hatare adu mokoi si Taliban mokoi ki kenosi ban tawra matung da 95% globally koi gi decrease to gi bhai tare moi production se adida koi gi globally demand and supply is da koi gi supply se am handagi ba demand for drugs se sum hengalapani na drug ki maman jang wangkal ki bai tare matam da masi 2022 gi report su pasan yaw bane United Nations Office on Drug and Crime ne ko adida masi gi oi ba kenosi Myanmar rom da oina golden triangle rom de gi through the Myanmar rom da oina sagi Afghanistan da puthor mi ba changdu handarak pa digi Myanmar rom da in hengalak ba maroina Myanmar gi maroi ba sagi UN की रिपोर्ट की मतुंग इन मखोइन पुथोई एरिया जी सान स्टेट कचिन अदेगे चिन स्टेट याम पुथोई है अरे सिदे पुथोई से याम बा कोई रोम दा गाता kan सिदा सोना kan no ino ऑपरेशनल वर्क अदुगा मरोइना हागी गोल्डन ट्रायंगल सिजु लाओ sai panbi gi do Thailand Myanmar gi keno sisu ahoigi Manipur border da ship to bosina so yam ba masidagi yam tholok pai tere plus sida natana sai gi Myanmar da moi da domestic shock external shock lak bai tere domestic shock ha ga di masai gi aina haijeri be sing ji hujik thoi ba unrest siga so yam na mari leina bai tare maroina sai gi makoi gi military unta lak pa lak trim mang da
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ COVID-19ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯁꯣꯛ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯁꯣꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯎꯟꯇꯥ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯖꯤꯔꯦꯃꯤ ꯗꯣꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯥꯟꯁꯁꯤ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯏꯟꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯇꯦꯛ ꯑꯣꯚꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯣꯄꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ 2021ꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯩ 33% इनक्रीज तौग्रेबा चौराकना मोइना हुजिक पॉपी कल्टिवेशन सिजनरीब एरियाजे 41,100 हेक्टर नेबा अदुना हुजिक सी अफगानिस्तान दा हंदरी पोटोक से हुजिक म्यांमार ना यामने हेन पुथोकरे थोकांदा सागी पृथ्वी के मोइजे लीडिंग प्रोड्यूसर ओइरे अखोय सोमनाकंदा पुसलैजी मयाम खंगनरीबा हेरोइन दना मेटाफेटामाइन केटनाइन सिंथेटिक ड्रग्स मयाम सोमनाकंदा पुसलबी केस फाबा खोटपा याम लेगरेदना ड्रग ट्रैफिकर्स करिकरा अदगी during this crisis adum याविने सैदा अखोयगी स्पिल ओवर इफेक्ट एंड आइना सिना निंगे सिगी कंटेक्स्ट स्पिल ओवर इफेक्ट म्यांमार की स्पिल ओवर इफेक्ट से कमाइन तौकेदा इलीगल इमिग्रेंट्स में आम मखोइना अखोय स्पिल ओवर थाजलपसे स्पिल ओवर ओइना अखोय चंगजलपसे स्पिल ओवर इफेक्ट अरे अखोयगी लैरिबा 398 किलोमीटर पोरस बॉर्डर्स देइसदा मखोइना सैदा आर्म्स एंड एमुनिशन में आम पुसलैबा अदि ड्रग्स में आम पुसलैबा अदुना इलीगल इमिग्रेंट्स में आम पुसलैबा सिना कोई कनो सिदा इश्यूज दे हुजिक लैरिबा अनरेस्ट दे जो याम चाउना सोनबा हाइतारे अजो हजिक लाई वो हम दिवजा कोई मणिपुर की इशू मणिपुर की अनरेस्ट सी याम थुना रिजॉल्व तौदब तारगदी नॉर्थ ईस्ट दा वार जोन ऑफ लाक पिया हैबने सिगी लंबी सी ओजाई ऑब्जर्वेशन दा कमाई उबी अदुना साइगी कनो से साइगी मरुइना साइगी कनो से हौरक फमदो ड्रग सी महाना कोई कंट्रोल तो हम चंगे हाइदी ड्रग की ओरेबा इशू जी मा कमाइना कोई कंटेंट दो दगी को अदुगा इलीगल इमिग्रेंट सिंग सी कोई थिंग दगदी नॉर्थ ईस्ट जो दुम स्पिल ओवर इफेक्ट लाकने हाइतारे मणिपुर नते तोहान बा तो बे स्टेट दुम चंगिनी अदिगा मना साइगी कोई मयामना हजि अमांग की डिस्कशन दगी हौदना कोइना हाइगिबा फ्री मूवमेंट रेजिम गाइसे सिदे क्रॉस बॉर्डर सिदेइदा मसिदे लाइबा डिमेरिसी ड्रग पुसलकपा खुजु खुलाई पुसलकपगी मसिना मणिपुर दा कोइगी इरांग सागतपा इलीगल इमिग्रेंट सिंग की थौना हापगी मोंग दा लापसे मसी लौथोकपियो हाइबनिको अदुबु सम एरिया खरददी फ्री रेजिम मूवमेंट लौथोकपा यारोय हाइबगी खुलाउसु लेरिको अदगी अतोपा मना ngसाइगी पोरस बॉर्डर संग लाइबा इलीगल इमिग्रेंट सिंग से कंट्रोल तौद्रगदी अखोइगी इरांग जे सुम परसिस्ट तौरगा लेनेबा अदुना मसदैदा अमुक सोमनाकना लाइबा खुलाउसिना मिजोराम की सीएम ना यूनाइटेड स्टेट चलगा सोमनाकंदा क्रिस्टियन स्टेट अमा सीएमनी को चिटागोंग दलेबा बर्मा बांग्लादेश की मचेट अमा इंडिया की मचेट अमा अदगी म्यांमार दे मचेट अमा अदुम बाइना अइना साइ हाइजगिबदो तो वाना दिसदैदा हुम थोलेबा ड्रग हाइबगी फेनोमेनन अमा सेकेंड रिलीजन अमा अदगी अतोपा मना ngसाइगी सेम एथनिसिटी मा अदगी अकोमबदा कोइन हापसलकपा याबजे इलीगल इमिग्रेंट हाबमा सिगी इशू सिंगजे फजना कोइना कंसंट्रेट तोरगा फजना कोइ सी कमाइन तोरगा कोइ थिंगनेसिगे हाइबम चंगे अरे तोपमना कनोसी कनोसाइगी लोकल इंटेलिजेंस फेलसी सिगी एथनिक अनरेस्ट हाइतारे कोइ मणिपुर लेबा अनरेस्ट होगलकपदा चुराचांपुर थोक्रिबा कोइगी रैली के थोक्तुदा इंटेलिजेंस फेलर नेना लेगा के साइट से फोंदोप लेखरे अदगी अतोपा मन हंदक जिरी द नॉर्मल खोगी हुजिक लेरिबा अनरेस्ट नॉर्मल सी करा दिल आमबने लोकसभा इलेक्शन मतुंग द अमुक कनो होरक बने मोइसे अदम बाकंदसु इंटेलिजेंस फेलर हाइबम लेखरे को अदगी अतोपा मन जिरी द लेरिबा सिसु चुराचांपुर देगी 200 किलोमीटर चलगा मिलिटेंट सिंग चंगन बने हाय सिसु अमरम द 200 किलोमीटर लापेबा फरजोल चुराचांपुर चंगा तो नाकन मोइना लेगा तौरिमने बको जिरी बामदा लांग होन ऑफ द मोइ 200 किलोमीटर्स लाके अदना समाइना तोंगान तोंगान बा यामना सेंसिटिव ओइबा कोइगी सिदा लमदम सिदा कोइगी इंडिया अमसो हिंदू सोसाइटी ददिगी इबन कोइगी मिहात मेपुन हिजे अंगांग अमा तुरेन दा ताउथरदी कल्लगा योगनबा हिंदू सोसाइटी नि अदु हाइरिबा मिलिटेंट सिंग दुदी सही भाद्रिबा अंगांग बथादी एनिमल गे ओइबा हातुओगा तुरेन दा लंगधबा आइबा नुपी अंगांग रेप तो बखो पाइसदी लेदना को सुम इशू कोइना यामना नुआइतबा थोंदो मयाम थोलकिनेबा मसी थोलैसी कोइना हाना हाइरिबा इंसा हाइजिगी बिसिंगदो अदुदैदो हाना कोइ कहेतरे अहोगी केनो से इंटरवेंशन से आउटकम न तो थबक सी
loirakanda magi phone magi outcome adurei intervene to nataba hoigi preparedness ama somna kanda ngasi thodu om thokidore adudi si akoi han kari section throng lobeya haibi mongda preparedness preventive action gumba khara tawragadi ko khara makhai di akoi gi keno si khara issues khara content to bangam ne okay yam no ajo jawat yam fajawa humni aikoi na state amagi internal affairs ta atop state amana natragana atop state amagi head amana government amagi head amana khut thingjan ba natraga karigumba mawong amada moiga mari lena po ni ko ina har kadur si Mizoram ne kuki jo sing ne makoi sing asi mar ne lairi ba kangbu se aikoi gi kaino ni aikoi gi I mari natraga su karigumba mari ye masagal ye ba makoi mas manung da koi na khangda ba anai na rega di soi thor kadori ba na Myanmar rom da gi puliba mamang ida Lusai Hills lerme Chin Hills lerme hairi ba hills sing sidal lerme ba kangbu sing sigi apun ba makoi gi demand ama Myanmar government ta tan gi bado madugi kaino se mari se huji phawda adom leiri ba lengdana ada khwai digi maru ori di han de so hauna laldenga le nge de hauna adom Manipur da disturb to sidi adom haugrabani adugi makha samdarak pani huji tawre se aduna leiri ba makoi I mari haigadra makoi gi asongi group haigadra ko huji pangribo kaino se terrorist sai dana ikoi na palle ko terrorist harisi huji yang launa thoi ba po sida urabani makoi na world gi forum sida puraga Manipur sida karigumba makoi na plan ama tawribdo manungda ikoi na di udaba madu ifong phong narba wani ko drug ki karigi ama loin mak Mizoram da pura erga Mizoram sida makoi gi makon sariba mayam ada solon da pusalak na bo honariba mayam loin mak khangnarba wani ba maduna point ama da thamgraga madugi lakadoriba capital mayam singdo sel mayam singdo maduna solom da thadaraga adi Manipur gi ching sida thadaraga ching sida moigi tonganba khoigi mar oisano aduga mizo oisano adu kuki oisano makoi gi apunba strength ma khoi lamdam sida sagana bo honarak bagi mawongda world gi international kind of opinion se Christian gi oiba opinion ama mana sik to ba hoda ba masi politically oibi ai religious oibi ai any manungda makoi gi kaino ma chelang mani madudi aikoina kupna nainaraga dum thorakani tawbada bo hanade so hona maga CM ga akoi gi biren ga kariga mamange de tawna ki ba wari watai adigi lal dena ga wari sana ki ba mayam to de so koina idai laina khangbanga me ba madu mitai haigadra Manipur gi kaino se makoina kadong su koi gi kari haini affection tawde nungsi de haba karigumba mawong amada aikoi si tanthoga haidi mitai si Manipur de gi mitai si tanthoga ching se makoi gi karigumba koi gi makol ama den nama semerga Myanmar rom da leba yadriba kangbu singduga thoraga adi ngasa immigrants mayam haireko maduga pullerga makoi Manipur sida adi khudam maibo huduk Churachandpur da welcome to Mizoram thai dudi si yamna sienga ba phonga ba open secret ne ba secret natre open oire adu maina pulakna bagi makoi gi plan ama manungda leriba poto phonga koi wa ne ba hoji internationalized to ne ba si matang da ina ngasai gi intelligence report tu matang da wapom am da pukhaning basi hojiki piriba CNN news 18 da su publish story ba broadcast story ba ta publish story ba koi gi report si da PDC Mizo National Front ne aduga National Liberation Front of Tripura ne Mar People's Convention ne Chin National Army ne haiba potsi koi gi separatist organization ngatane hatare haiba separatist organization sing si Manipur da su lei Mizoram da su lei Tripura su lei aduga Chin state Myanmar ga Chin state su lei ba pot oiba aduna makhoi si separatist organization sing si makhoi gi objective si tongalam be ai manam da be adu makhoi gi same ethnic oiba aduga same religion oiba posinum oiraga makhoi separatist oiba gi wakhalon du dimana urina hairiba makhoi na pamliba khoi nation nama Christian nation nama whatever makhoi na pamliba homeland do phangnu hona bada changsalakani habagi adugumba wafam drin lai si sida kamai yeng biu adu hoji hairiba kangbu singse khoi gi ethnic group singse organization leiri bado mokoi Myanmar da leiri singse masigi pullaga apun ma strength ma aina ngasa haji gi buni strength ma shifting sin na mai koi uya ba huji cham na drug la lon ba adagi number 4 karbar taw ba de golden triangle lama Manipur da semgat pa
हायरी बसना अतोपा कनो मद थमगा मदुदगी लाइगबा कैपिटल सिननेबा सागलकदोरिबा खुसु खुलाई लेखलकपा अदगी अखोगे ड्रोन न सिंग मयाम अनो अनो बो खुसु खुलाई मयाम सिंग सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मयाम पुरकदोइसि पुरकबसिदा अखोइसे अखोइगिदी हानगी अदुम अखोइगी अरीबा मतंगी इचम चमबदो 303 हायर सिने फागी होइन सिगुम्बगी खुलाई सिदगी हेना लेते अखोइना अदुगा मीगी असोंदगी कैपिटल मयाम तौर कैपिटलाइजेशन तौदना खुलाई अनो अनो मयाम चाइना दगी खंगदे यूएस दगी खंगदे अमदे यूरोपियन कंट्रीज सिंग खंगदे अखोइगी ngसाइगी ड्रग मयाम सिंगदु योलोरगा मदुगी प्रॉफिट तुना पुसले अरगा सोना मखोगी प्लान सि लेप लेतना series of plans सेमियाबा मणिपुर सिदा तौरकदोरिसे सिगी असोन बसे अखोइगी असोन बसे मणिपुर गवर्नमेंट की असोन बा इंडिया गवर्नमेंट की असोन बा मसी नेक्स्ट राउंड लाक्सगे द असोन बसिंगसे मखोइना उयेबा हुजिकी चिन स्टेट की ओइसनु चिनगिरी असोन दा अखोइगी चिन इंडिपेंडेंट आर्मी न चिंगबा तेते हाना लेरम सिंगदु मखोइ आयामबदी सरेंडर तौखरबनी अखोइगी केनो द म्यांमार गवर्नमेंट ता अद मखोइन पाइरम मखुलाई म्याम सु लोइना सरेंडर तौखरबनी 15,000 हेना लाइबा मखोइगी कचिन इंडिपेंडेंट आर्मी खंगदे चिन इंडिपेंडेंट आर्मी खंगदे मखोइगी खुसु खुलाई सिंग सु लोइना सरेंडर तौखरबनी एनीवे मधु तौखरगसु हुजिक इनौ नौना सोंदा कोइगी मिजोराम ग नंगना लेरिबा आइदी थाप नतबा अपर बर्मा रोम द लेबा नतबा सोंदा लोअर बर्मा रोम द लेरिबा कांगबु सिंगसिगा पुंजलगा हुजि आइना पंजरिबा जो मार कुकी चिन हाइरी सिंगसे मसी पुंजलगा मणिपुर सिदा मखोगी कैनो अमा रूट अमा सेमना होनरेबा मसी होनरकपदा इंटरनेशनल ओपिनियन से इंटरनेशनल फोरम से मसीगी मतेंग मिजोराम की कैनोसना पामेबा क्रिश्चियनाइजेशन क्रिश्चियनाइजेशन क्रिश्चियन स्टेट अमा मधु ओइथोकपा याब्रा यादब्रा हाबगी वहंग लागदी ओइथोकपा याबसु ले अखोइना सेक्शन लौदरगदी अखोइना सेक्शन लौदरगदी ओइथोकपा यारोय अदा कोइ सोंदा अखोइना लावरि खुलाउसे मणिपुर कायबा यारोय मणिपुर कायबा यारोय हाइबसे मणिपुर के सक्तम कायबा यारोय हाइबसे सिनदी यारोय हाबा वाहि सिना अखोइ करिगुम्बा थबक खर तौगदौनेबा हुजि आई खुदम पिजगेबा हुजि हाई कोर्ट खंगदे सुप्रीम कोर्ट खंगदे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस खंगदे यूएन खंगदे अखोइगी कैनो से फोरम से फोरा से यां वालेबा सिगी थ्रू द चलगा अखोइना ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस की मतंगदा सिगुम मयाम सिंगसे अखोइना मखोइदे एक्सपोज तौबिगदौनेबा एक्सपोजिशन यां वालेबा मीन हेलेबा एक्सपोजिशन से मधुगी एक्सपोजिशन सु तौदरगदी अखोइ समय तौरे सिगरे हाटखरे अदु आंगांग मकोक थुगायरे ट्रेन थादरे अदु तौरे अदा तौरे से कमाय तौनु रखोइ मकोइदा प्रूफ पिदोइनो हवानी नॉर्थ ईस्ट दी इंडिया द स्टिच निदना को फॉर्चून बाइता नॉर्थ ईस्ट की मैप इसेट से इंडिया द फॉर्चून बने ऐ चाहि तरामु मांग द स्टिच ने लाइक मी फॉर्चून बने अखोइ केनगे तौबा फोटो मिदाइने अदुने पॉलिसी याम तीन बा सिलगुड़ी की येनमंग मान बस याम तीले only 20 kilometers paga 60 kilometers sang sang है अवदा सिगी मैं फोचल लगा रहे सरुक सीधे ने बेरा कादुई से उसी करोना लाल पान हंगबिरु दिसु को अदा कितंगा खोइना चखल लगा येंग बया बमना हंदे की हौरी इरा इहो से खोइना इंटरेस्ट थियोलॉजी को इंटरेस्ट ओहम न फुगाइन बनेबा नंबर 1 इंटरेस्ट ना ड्रग माफिया जिंगी को साइम हाइने दुआम चुमे ड्रग माफिया जिंग जी 60,000 crore per year tan bagai je it's commendable ko adu madu war on drugs to the khara hamper torpa aduna revenge attitude amal lei pa moi ko lamandi khumbagam daba lamandi khumdaba ya de habegi revenge attitude ne leba ani suba interest ina mu sai jo chin ku ki nationalism gi posi hana ferment tor leba posi karaida khoi ki puthokadage na thi leba matam ne अभी मतलब जो थर्ड में की पोत थोड़ा इसे को अगर सीगी मोइगी जो चिन कुकी नेशनलिज्म की मूवमेंट सी लाख मतलब जो मोइगी ऑक्शन रहे ऑक्शन लगा चाथर रख रहे आवाज पर लेगी तरह को अदेगी दी अहम सुबह इंटरेस्ट ना साया दूधने इंटेल रिपोर्ट से सोई दो जे लोकल इंटेल रिपोर्ट फेल है अदा मोइना इंडिया कन बला एबा इंडिया से खंगे बा सेनी जी स्माइल तो नबस स्माइना नॉर्थ ईस्ट इरांग यार लेन फते गाइस खंगना एरोप्लेन जी तुम्बा हे कायंगे पायरक्तना 60,000 पुरखरेबा अदुगा केम तौदिदो
magi Oisu nong nong 50 company ma lakani mo local intel report ta kare haige da si lan ji di chana chatha janu tongna se janu kamnari ji tampak ki la lo jinga kuki ga kapna bani habne ba aduna noi kumai wani yengo kuki gi mateng khara pango adu chatha lo chatha ri ngai kane sida siro asomda siro ani mai kan da kane yam kana bone duna chatha lo India ga mina misam mo ina udre misam mo ina udre ba adedi adu local intelligence report sobi de ni dana adedi mateng khara pango ga pangena adane khoina proxy war ga na ngalling de am haido kuki na tohle adegi mai paramilitary mi amna mateng pange maro na sama fals ko adu mai chatha ba interest ohum jine khoina mai interest theology haise asum chatha nge kane bo ade hojik su magi lalo ba kai ke mi am yawuni na khuju khulai je catching ga tawra ga moi chat khani lepaga di adu marak su sum taw ga na tawga sina ma no pot ama sum leibu sida asagi ahum dugi interest ahum dui manung da akhoi na ngasi nei na ka dui da khwai mari le na ri je jo chin kuki nationalism sine si kamaina sida notice da lan thokpa ya na khanari je sidi india dam soigra di kano da akhoi gi north east ki maroina north east ki akoi bada lari ba lam yam se yam graba kilometer se Bhutan hairo Nepal hairo Bangladesh hairo Myanmar hairo akhoi gi boundaries ga thangnari ba sidi ayambadi hujigi neighbors jing foreign country ngak tene ba sam na wang poksi akhoi gi yumlon na ba mito atopagi lam ga taina ga leiba oi tawidana aduna China na yam singna yam nganna China si Silguri sida moi akhoi gi corridor ama Bangladesh som chan na lambi ma ni bani moina India ni yada bani adene Brahmaputra thingjan gi ko Brahmaputra ji China na project som toroga ising ji thaninge kusi tharoi kusi jalau thajalaga pura kahen ge ju adum moi loi gamgra hadi sigi ising Brahmaputra control ji China torom de adu yada matung dagi north east da China na yam phajana ubam yam ngan ubam leba Bhutan phajan tinagre Nepal phajan tinagre Bangladesh su handak tagi mari phagat khre Myanmar de hana ge dum phai handak kitang strain oi ko ada eta north east ka taina na level lam jing China loi pa ba India kem to hodre ba China na si asugam sang badagi si mathak si da mu Sri Lanka ji semaga port se update toroga Rangoon gi manung ji pura operate to na Indian Ocean se ai China gi strategy je si kai gi no wai India gi awang nongpok ki akoi bada level lam yam ji loi tinare aduga China ga di India ga di mari phatre aduga magi Indian Ocean ji operate to ya na ba keno Sri Lanka ji phajana update tore sabjana update tor boni Rangoon box se even submarine bo operate to ne ba adu si toroga awang nongpok si question level lam yam ji China loi paisalaga India na thawa saudre dolam gi daga lan tong ge tawdu tasengbadi China na India ki na dokuna teba asomda Pacific Ocean da my business kairakane na khara khallaga economically yang khan bane the same thing India su laide di India na mammai da gyan tar kanda di phone urakanda kaidorage da mu Southeast Asian ge ASEAN country myam je India na loi tinade tawriba China ge nungsina da bala handak ju ku Singapore chalui do Taiwan वगैरह Philippines वगैरह Vietnam वगैरह Laos वगैरह Cambodia वगैरह सिजो इंडिया ना ओइ तीन साल इने बा Philippines का दिन ना अग्नि मिसाइल का भी ओनसल इने बा को सिगी लाइव पोट सिदा सोइदन मकी अवांग नु पोक सिदा खुगी लान नमा थोनिंगाय वे ना हारजी कनाय ना कराय द मई लेना केदा लान इज ब्रोंग द थोपिया दे लान थोलो का दो इज लेपाक टू द कॉन्फ्लिक्ट अमा इमर्स तो रबा whether it may be any conflict akhoi maitega kuki ga conflict kain toroisi conflict ama image story da si ate telo sang pya dina ha ate di sang pya di conflict du la mi ate interest to sang pya dina ada American interest di Chinese factor ne India gi interest su Chinese factor ne si dharma gi wani Christian state ma ga du da khoi mi them na ba gi da dharma dam them nei dina aduga aseng badi ma gi permanent political strategy permanent magi strategic partner ma leina ba honai ne kaina da America jam sathi bela mamne hauji khoin khangna toy ne ba Manipur da American embassy si hoji se nomai ka palo ba
within the very short time pung ama makai ama pharoi adum American sibai adum lakani it should be happening in any part of the world malangi pichibi loina maksida any jaga da American sibai ta lakani eta thokpuda sigi angka da moina strategy holaga pithibigi lam yam jimo strategy partner thameba kudamoina India somna kana Japan lere Australia lere ko ade South Korea lere ade India bawa permanent natraju strategy partner amni hai neba adamaina magi American strategy partner man haibu yadaba lamje cinema lan hek tawse democratic country na te adu na te no adu tawi dictator tawi da tawi na maming am thonjalaga lan hek tawneba aduga my strategy partner yari muslim gi lamawa my strategy partner yo me am yarisneba asmai lakpusida handaki sain hajagi ba interest theology da khwaidai maru oriba nga sagi ahum subudu ani subudu sagi jo chin kuki nationalism gi movement se siga hojiki posiga mari leina halakado jina kaino hai kanda India ki sumagi ek is policy gi khwaidai tawdaba yadaba pot mana kayembo wa khoina min heu bu da mana tawbaibu transaction rosiga kaladal project ani jikatani na amana $250 million sange sina $400 million sange sigisi taseng na ujaning ba potu unana ba honna baduda athing ba piriba mayam jingsi China India ju thengnabam changi da adugi da mukta bu khwaidagi hena sauna thingiba Arakan army si khara wari batai sa da khotna dum tawrisne ba ranghai gi parengse aduga mu khara hena support ba Chin state ki CDF kumba sina mu luna tawrisisu kuki da support tawrisisu hojiki potu gi neba siju India gi strategy amaneba akoina adagidi mana horen se paletwa gi nana sidwe gi port si phajana establish taw loiraga pochai kalta dagi jahaji operate taw howra matung jida si kaladal manung ji sang kado jida horen sidwe box sidagi Mizoram laktoni dana adu Mizoram ji lun taw ya taw ya dana so adum India gi leiriba khoigi political aspect haiba tare magi geopolitics si yeng bakanda India gi interest si phangna khona bakanda khoigi moroina Manipur yauna northern state sida awapam tabagi film dri lai chonja ko adu gido sagi ngallingai da conflict si India na the salon namda ya poto adu sagi local nangi intel report tu lan banina lalo bagi namda bagi adu ne ba khoina sigi movement si in thonari ba irang si local intel report internal security gi national internal security gi India gi internal security gi pot am yawi gi haise mai manung da thoiba internal disturbance me amji ngak thong action to bugi di sigi je namdo bo phaba pot leidana naxalite ogera maoist ogera khoi noris ki ogera simoi pandam ju lein namda jab de sei khare matung jida adu potu lebedagi tasengna tobodu di prajani dena ko prajana di miyam khun ngak pa ka gi tobuna miyam togi bani dena ko hoi marakta lalo bu khara yorom bi ai ko khara di sum hanaga adagi lakpa nataba sida leiba khotpa adagi x kumba oiba khotpa torom jai ko ada report de ta pura lalo bu ga thengna badona togi bagi pot tu da oina thamgre ba aduna ngasi bawda akhoi da lana somna kapani sokuna somsoni coming operation sidhe tawise si khwaidagi laiba khudam amane ba okay no ayo da maroina khoi local gi intel report si am chumna thaba mathau ta amni local intel report si soib taragadi maroina central government ki market gi su thawuk throm sung local pada dumak khoi gi myamna pam daba mong da tar aran mong da lak pi ai hebo handani like do is lakpa siki soidana maki kano rebel groups singse Myanmar ge soidana wari sarne ba aidi Myanmar government su invite tawre China na su warning tawre ko haibadi no democratic federalism program pot thame India na su du chama na ba even India gi India na su host tawra handa wari sar su lekre aduni aduda hai jo democratic federalism ina once lakanda Brahma marung da leriba region region tare state tare se region tare sidi military hunda ga ne ba state tare se tongan bane ba si autonomy so pirak ne ba autonomy pirak matam da autonomy as ning tambagu bani dana ha adu ning tambagi mong dong lakpa matam da di somda moina sai khali ba am sajan lakpuse se khoi dagi lam khara khai dokwa Bangladesh se khai dokwa duga adu to bu autonomy ji kana to pi desu Burmese government pirak kadoi ni state tare sidi sage my democratic federalism lakanda moi ha dagi state tare so Burmese government ti moi de military oina leibani crisis tho ibani military leibu do moi de support to region tare ne ba
ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇꯔꯦꯠ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯇꯥꯟꯖꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯔꯦꯕꯦꯜ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯃꯤꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ PDFꯀ ꯃꯣꯏꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯕꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ PDFꯀ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ